Sanibonani kwababukela ividiyo yethu namhlanje. Ividiyo yethu esizokwenza nje ama-question lawa amabili kuphela. Khuluma nge-Euclidean geometry. Ama-question amabili ebaluleke kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi siyazi ile la ekugcineni. Then iyona question yethu le. Then bathini la ku-statement, bathi step sokuqala ukufunda i-statement si-understand ukuthi sithini. Bathi lana u-P is the center of the cycle, yabona. Nangu P usesenda, okay. Then with the radius of 73 units. I-radius u-73 units. I-radius lana esuka esenda iye kwi-circumference. Shuthi i-radius yethu bani u-PR lengana nobani no-73 units. Uyakubona lokho. Base bethi u-M is a midpoint, uyabona. Shuthi la siyazi ukuthi u-PM ubani u-73. U-PM wonke la. Sorry, PR yabo 73 units. Base bethi u-M uyi-midpoint. Shuthi uma bethi uyi-midpoint into ekwi-middle part, shuthi uphakathi nendawo. It midpoint on PR. Shuthi uphakathi nendawo kwa-PR. U-P ku-PR na PR kumele kube ubani la ngathi khona sekulwa PM perpendicular to QR. Then bathini la sifunde kabusha. Bathi ubani u-M uyi-midpoint on QR, sorry. Kumele kube u-Q la. Is midpoint on QR, yabo. Uyi-midpoint ku-QR, nangu QR phela ngithi. Shuthi uphakathi nendawo kwale length ewu-QR, yabo. Uphakathi nendawo. Then shuthi uma ephakathi nendawo le piece ukusuka ngapho yale izolingana ukusuka la yale ngoba uphakathi nendawo. Base bethi so that u-PN ulingana no-40 units, yabona. Shuthi ubani ulingana no-40, u-PN ulingana nobani no-40 units. Base bethi u-MN is perpendicular to PR. MN is perpendicular to PR. Basho ukuthi la ehlangana khona lo line lo owu-MN ulokhu njani. La kuhlangana khona le line le nale, then bayenza u-90 degrees la. Ngoba ubona basi-indicateselile. Basi-indicateselile nokuthi lo i-midpoint, leli side elingapha lilingane ngapha. Base bethini emva kwalapho? Base bethi give reason why, okay. Ngaphambi kokuthi siye lapho, bheka la. Sino 40 units u-PN kodwa sinayo ubani u-NR, yabo. Kodwa sino 73 wonke le part le. Shuthi lo 73 mesingakhipha u-PN ngasala bani u-NR, yabona. I-length zosala length ya-NR senza kanjani ke? Sithi 73 minus 43 siyakhipha mas-minus angithi. Kuzophuma bani lapho? U-33 units length yala ka-NR. Sesiya ku-question bathi inikeza isizathu sokuthi kungani u-PM perpendicular to QR. PM perpendicular to QR. Babuza ukuthi ngani u-PM perpendicular to u-QR, yabona. Basibuza ukuthi kungani perpendicular. Sinikezwe ukuthini? Sinikezwe ukuthi u-M uyi-midpoint. I-theorem yethu ithini? It's a line drawn from the center of the cycle is perpendicular to the chord and bisects the chord. Kusho ukuthini? Ngoba i-line seyivele yaba perpendicular la. Sevele ya bisect. Kuyahambisana lezi zinto. Shuthi sekumele ibe njani? Perpendicular. Then shuthi i-reason yakhona ithini? Usho lo sobekunikeze kona. Basinikeze ini? U-bisect angithi u-bisectile okusho ukhatheke phakathi nendawo. Shuthi i-reason izothini? Izothi line drawn from the center i-bisecte i-chord. Isho njalo i-reason. Yabo. Noma uvela uthi u-PM bisects QR, then uyothola u-1 mark. Base bethi i-question elandelayo seyithi determine the length of MR. I-length ka-MR. Uphi u-MR? U-MR wethu yilo. Yabo. To the nearest whole number. Shuthi answer yethu izoba ama-decimal. Kodwa kumele si-round off to nearest whole number.
basebethi unikeze izizathu zokuthi yonke into lo oyitholayo uyithola kanjani. Simsolva kanjani-ke u-MR? Since yabona ama-length esinawo kuphela awu-2, u-PN no-NR, yiwona ama-length esinawo lawo. U-MR sifika kanjani kuye? Le question ikutshela ngokusobala ukuthi ngoba ku-4 marks kungenzeka ukuthi into engakusiza yini ama-equations using i-theorem of Pythagoras ukukhanda ama-equation. Uzoyikhanda kanjani-ke? Ukuze ukhande i-equation kumele unotice ukuthi kuma-equation kuba njani uma unama-equation awu-2 nje, just to solve simultaneous. Kusuke kunaleyo variable esuke i-common kuma-equation woyi-2 bese kuba enye yesibili kwi-equation ngayinye eba different, yabo? Yeah, then shuthi thina mesikhanda i-equation kumele senze ukuthi kube neside eli-common kuma-equation wowu-2 esiwakhandayo bese ukuthi obvious lawa amanye ama-variable azoba unknown, lawa amanye ama-variable azoba unknown kuma-equation wethu ngeke afane vele, yabona? Khona kuzobizwa nge-equation leyo nto leyo. Siyikhanda ngayiphi-ke i-triangle? Siyikhanda ngalena enaleli side esilifunayo ku-side MR, length MR, angithi. Sokhanda i-equation nge-triangle eno-MR. Sibe sikhanda i-equation nge-triangle enye futhi efaka u-MR. Suyobheka-ke yiphi-ke i-triangle efaka u-MR? Yile encane angithi. Le encane. Then emva kwalapho sekuyiphi? Sekuyile enkulu. Le nkulu-ke ngicabanga ukuthi iyabonakala, le nkulu. Enkulu ile. Iyo yonke le, yabo? Shuthi sesoyasho ukuthi ama-triangle esizowenza kwama-equation engithi uyabona. Le triangle enkulu u-PMR uyamfaka uside MR lo odingekayo. Shuthi i-equation soyikhanda ngayo, yabona? Sibe sikhande ngayiphi i-triangle lena encane yayibona yino MR. Shuthi ama-triangle in triangle PMR and triangle bani MNR, yabo? Uzokhanda ini ama-equation using theorem of Pythagoras because it's still ane-length. Shuthi mo-apply kule triangle kule PMR la, yeah, sengiyaphazama la, PMR in triangle PMR. So khanda theorem of Pythagoras equation. Shuthi ithini-ke i-Pythagoras theorem? Ithi the longest side or the hypotenuse squared is equal to the sum of the two sides squared. Isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi P bani PR squared, yabona, is equal to leli side lonke lingana naleli squared is equal to PM squared plus MR squared. Ile vele kade sifuna umu-introduce equation. Yabona ukuthi sekhona yanona yokuqala. Mase siya kwenye, okay, substitute-ke la. PR lingana nobani? PR kuthiwa u-73 yangithi. 73 all squared PR then squared ya squarish is equal to u-PM squared plus ubani? MR squared. Similar sekuyi-equation because seyine-unknown le nale. Sesiya kwesibili triangle MNR. MNR zonotice ukuthi sinikezwe u-90 la. Kusho ukuthi nale angle engapha u-90 degrees. Yini reason? Ama-angles on a straight line add up to 180. Shuthi hypotenuse yethu bani? U-MR. Shuthi sizothi okay, MR squared is equal to leli squared plus leli. Shuthi is equal to NR squared plus MN squared. I-reason-ke uyi-include ukuthi i-Pythagoras nala indicate. So uyasubstitute-a ku-MR awumazi is equal to NR wethu bani? Okay, sozothi but okay, just ubatshengele ukuthi NR ngithole kanjani. NR is equal to 73 minus 40 isikhathi singithola la, then 33 units,
then substitute u-nr wakho la 33 squared plus ubani mn squared. Uyabo? Ikanjena-ke equation yethu number 1 number 2 la. Then sesisuka kuphi-ke? Sifuna bani thina? Nange simfunayo ubani? mr. Uyabo? Mawuthi uyayibuka lento, uyazi into ezokwenzeka yini? Into ezokwenzeka yini? Engithi uyabo lawo mr nalawo mr. Then mawuthatha le part le uyisubstitute esikhundleni sa-mr, into ezokwenzeka yini? Kwenzeka ukuthi kuzongena u-mn nale number kube nabani futhi no-pm, sokama-unknown awu-2. Futhi into kumele uyiqede kuqala yini? Kumele uzame ukwenza ukuthi le equation engapha ibe nobani? It's either ukhetha le ukuthi ususe u-mn ufake u-pr ngenye indlela, u-pr kuphela noma u-pr number. Futhi-ke masibheka sesizobheka ukuthi u-pm ulingana nobani? Pm noma ubuye la uze ku-mn, u-nm. Okay, just ake senze le equation ukuthi ibe sizokwenza le khona kuzokwazi ukuthi masiwa-add lama-equation or substitute kube nama-like term. Engithi into esifuna yileyo after sesenze equation 1 and equation 2 ukuthi masi-substitute kube ama-like terms. Ngeke kabe khona ama-like term esingathi sina sithatha le part le so-substitute esikhaleni sabani? Sa-mr, yabo? Futhi ya kodwa sifuna no-mr kodwa izo-introduce bani? U-mn kube kukhona u-pm, iyona into eyinkinga. Shuthi-ke into esingayenza thina ukuze masiwa-add lama-equation o-2 kube khona ukuthi like okay kube khona ukuthi kube khona izinto ey'fanayo. Cela senze kanje, since sifuna u-mr angithi sifuna u-mr shuthi kumele singakwenza ukuthi kuhluke because lo soloko simdingile kumele simshintshe. Sishintshe u-pm la noma u-mn sishintshe u-pm ongcono, pm ukuthi abe in terms of mn. Yabo? Sizoyenza sizobheka u-pm. U-pm uyini? Uyi-hypotenuse squared. Ake size kule equation ithi 73 squared is equal to u-pm ulingana nobani? Nangu u-pm ulingana nobani? No-40 squared. Angithi using Pythagoras la ulingana no-40 squared plus mn squared. Shuthi sizosubstitute esikhaleni sabani? Sa-pm. So-substitute bani? Using Pythagoras esikhaleni sa-pm squared uzomthola uzothi ulingana nobani? No-40 squared plus ubani? Leliside elu-nm. Wangena u-nm squared kanti sidinga yena ukuthi angene vele la. Into ebesidinga yiphi? Ukuthi lo pm le yabo ukuthi afane kube like esikhaleni salo pm kube khona i-term nje eno-nm khona ezokwazi ukuthi mawuwa equate lama-equation o-2 then kube nama-like term. Then sesimrepresentile ku-pm in terms of u-nm. Then saqhubeka i-equation ithi plus mr squared. Then sekuyi-equation yethu-ke lena-ke esithi equation yethu 1 lo. Then just number 2 ukuze senze into ezibe simple uyiye kanje le. Then equation yethu 1 lo, equation yethu 2 lo. So wenza njani-ke emva lapho? Since ufuna u-mr angithi shuthi kumele ukwenze make lo ungawa-add ngaba ku or wenze lo just lona very complicated equation. Thatha leyana equation 1 wenze bani? U-mn squared subject of the formula. Mn squared is equal to mr squared utranspose 33 ngapha. Equation wethu bani lona ingenze nje ibe simple kanje. Equation 2 ngenze ibe simple. Emva la sowenza njani? So uthi substitute equation 1 to equation 2 or equation 2 into equation 1. Substitute le equation substitute laphana. Esikhaleni sa-mn uzofaka le value le. Uzoyifaka laphana. Uzobona uma usuyifake laphana
sekuzoba nani nama-like terms. Then usuzothi 73 squared lapho uyasubstitute manje 73 squared is equal to 40 squared. Sizosubstitute bani u-nm lapha yabo, usubstitute u-nm lapha. Maye ngene u-nm uzofaka bani u-mr, u-mr uzofika abe yi-like term nalo mase uyamsolve u-mr abe yivalue ethile, uyabona sekuba lula. Futhi sothi 40 squared instead lapho usubstitute bani u-mr squared minus 33 squared, usubstitute lo esikhaleni saloyi because bayalingana. Then uqhubeke ne-equation plus mr squared. Emva kwala sowenza njani? Sobona ukuthi kuyafana lokhu o-mr squared oyedwa noyedwa, ngoba eda bazoba u2 uzoba u2 mr squared is equal to 73 squared ngale yangithi. Yeqisa lo weqise nalo, weqise u40 squared uzoba u-minus 40 squared, weqise bani u-positive 33 squared uzoba ubani plus 33 squared. Then uzowenza njani because ufuna u-mr angithi wena, shuthi kumele asukuthi umsusa kanjani, you just divide mr squared is equal to suyaphantsha i-calculator yakho la, mr squared usufaka ini i-square root both sides. Usifakelani? Ufuna ngithi ukuthi kusuke lo squared lo, so uthi mr ulingana nobani, square root yakho sigama nxele ngaphansi. Usuthatha i-calculator yakho usuyaphantsha manje u-mr wakho ukuthi ubani, i-length ya-mr uthi ufaka i-fraction 73 squared minus 40 squared yabo plus 33 squared over 2. Uyabona ukuthi answer yethu njani, iyama-decimal njengoba beshilo ukuthi to the nearest whole number. Should it's around to the nearest whole number. Bakutshela ukuthi lento beyingesi whole number, wona yenziwe yini i-whole number. U-mr wethu ubelingana nobani, just ukuthi ngimbhale u-mr wethu ubelingana nobani, 49.08. Must round off to the whole number. Sokwenza kanjani-ke? Uzobheka ini ukuze ibe i-whole number le lokhu njani, le number le idecimana yini, ilama decimal ngale kube kuno 999 la, uzovela u-round off ngazo lezi number la, weqisa should la bekuzisala sekubani u50, ubheka inamba ngale wekhoma ukuthi i-greater than 0 yini, than 5 sorry, or equal to 5. Ngoba i-less than 5 futhi i-less than 5 shuthi izo remain, izosala inje le number, shuthi sekuba i-answer yethu u49 units. I-length kabani lena ka-mr yabo, u-mr u49. Kuyayenza futhi sense ukuthi abe u49 abe mkhulu kunale because uyi-hypotenuse. Bekuyiyona question yethu le ekade siwenza namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ithuba.